Pamit dulu para homong tamu kita, BRT BRW. Monggo Bu Lurah. Monggo. Derekaken Bu Lurah. Derekaken Bu Lurah, derek sugeng Bu Lurah. Monggo. Baru semalam. Iya. Iya, Paling terakhir dewe. oh, Paling meriah dewe. oh iya. Iya, terima kasih. Monggo. Iya. Inilah suasana Masjid Istiqomah Siwak Kidul. Heboh banget ya. Oh iya. Apalagi nggak heboh Masjid Istiqomah loh. Iya. Aduh. Istimewa. Saya langsung kabur. Kerungu. Ya ampun, begitu